Kwanza ibintu wasoma. Ase babarira umbwire nkuko kushakaye. Mani jewe. Unshaka. Jewe mbiriza guma hamwe. Ikanigire muri gahunda sanje. Guma hamwe. Wabonye cameraman ahari. Nago. Wamubonye. Nago mushaka. Guma hamwe rero fresh man. Uyu mudemu n'umunyarwanda kazi yavuye mu Rwanda umbiriza Titi. Bakugenda utangaye nuko. Titi no nasi mu isoko. Aha ni Burundi. None waretse nkigiye. Naretse sawa ariko ubutinze gato. Wewe ubaza yuko jewe mperano umuriza ati Jesse mperano uvuye gusuma ikibazo abanyarwanda muva mu Rwanda muje gusuma ivyamwa ngaha birakureba turabe ese waretse wandetse kwimba nakuretse sawa ariko dore turabibasice ngene ndabivuga ntikamwe nindukubya hano ugaje ndumunyarusako uti nindukubya hano ndabe basi ibintu uvuye gusuma turabe ibintu uvuye Titi basi ibintu uvuye okay reka nigire mu rugo mba sa wagiye kwe rekisoni reka aha ni wacu aha ni muhira sa asante sana uyu mudemu yavuye mu Rwanda sivyo yavuye mu Rwanda je rero ntazi yuko ngaha yikwegeye urumva ahubwo ingumumbariza izina ego sha ujya witwa gute ko mbona uri mwiza gaje wandetse kweri wandetse aha ni Burundi kandi Kirundi n'ikinyarwanda burya nico kimwe Titi buriza basi tuyage batweseriye basi tweseriye tuyage sivyo tweseriye basi umva mbwira kandi shaka kwiyenza ego ne waje gusuma basi none wandetse kweri ngo ndagufashe gusuma Pax ingo ndagufashe gusuma ati wandetse twenda gufasha nise ninde ukohereje hano basi jewe ndi umunyarusaku sivyo kuza ngaha nta kibazo bifise ahubwo we niwe notangara ati waje gusuma gute none cyo bintu maje gusuma wanditse kwiri mpaka babaje gusuma iyi soko bayita gute Titi aremea bitugana good aremea nini me wanditse kumva goma hamwe Titi nta kibazo goma hamwe dore wandetse fate bataje uyi tena ndiko ndamutwe ko tuyage basi byase koresha nagiye ni wanyu bambwira ngo si huri wagiye ku isoko iyi soko ya Kinama ndayizi nka mwaramutse naguhamagara gute je ndaguhamagara kandi ifise ama systeme yanje jewe nari nzi yuko uri ngaha mu isoko navuga ati ibarabara ni urabona iyi ni rimwe udacenga uca hari yefo ibayita isoko ya Kinama tuyagere tekereza oya tuyagira hanyene none umva isoni y'abantu Titi na abanyarwanda kazi cyo nari nzi uko atasoni mugira se mujya mugira isoni se nabyisoni nago nshaka kuvuga tugende mu rugo nushaka ikigano nyine apana hano wamenye ibirato yambaye Pax ibirato nivyo nga mu Burundi wabiguza nga wambaye igitenge nacyambara munsi y'igitenge hari iki ukeneye no kumenya ibiri munsi y'igitenge se nyene menya ati aje gusuma yambaye yikwije urabona ntambaye se turabe basi ibyo yambaye munsi y'igitenge Titi none umva isoni basi tugende mumera ibiyo bamba agubiyo aha n'amabaji usanga wayaguze n'amabarafu byose ntacyo bazi aha ni mu Burundi umefikiria jambo kubwa sana alafu utaifanya pia Afrika ijivunie kuwa na mtu kama wewe August aho nyene bikakogwa n'umugenzi wanje nigishije ubuzima nkamugisha gukora nkamugisha buri kimwe cyose gishobora kumubeshaho hanyuma akaza kunyihinduka akaba umugambanyi agatangura kwifuza ivyanje n'ivyiwe bakunzi bireresi ndundi sezo ya kimwe ku kindi izokwama ibonekana kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment buri wa gatanu vendredi igihe cy'isa 11 z'umugoroba ku Kadomo wifuza guhora ukurikirana iyo sezo gira subscribe kuri YouTube ya Heroes in Faith Entertainment hama wamukurikirana iyo sezo murakoze.
bari bamugora man guys wa mudemu titi mugabo mwice ndakenda bana igara umushiko oya ahubwo oya shaka mureka genda Nge bwigize n'amafyeri muri iki gihugu cyacu fresh zana mafyeri hajya rero kaguma kiyatsa ngo babarungo ushobora guhura n'umuntu ngo anzi ava bamugonga mwisoko mane garabaki bizana n'amafyeri oya none agiye gusuma gatwari wabo mu rugo batubwira ati wapi yagiye kandi ujya ntakunda kuba ari ngaha ngaha mara umwanya muto cyo kumutindira hehe neza mwisoko niko asohoka reka ntabwo naramuvumbuye ubwa mbere rega yashitse hari umutsi wo mu Rwanda yitwa Isiyaka uyu muti bambwiye ati wa mudemu titi ari ino ndamurondera bwa mbere ndamuvumbura nihara yarahari arambwira ati wapi ntagirandagwa kandi we nabaguhaye misi je rero tubuza we ntushobora ati jewe ati sawa urera iwabo basa munani ari ndabukenze urugo ariko aragura amaduze mani ngo tumusange hajya nyina ariko aragura ububoro bw'ubwabo karagura ubwabo guys jewe kweri ngoma ndamwereke titi yuko ari mu Burundi kandi ko rutitaha ngaha mu Burundi ninde kwayo koresha umwanya wambonye ibintu wasumye kwanza ibintu wasumye kwanza ibintu wasumye titi kwanza ibintu wasumye ndetse nkigira kuko oya turabe kwanza ibintu nakuretse kwanza ibintu wasumye ase babarira umbwire nk'uko kushaka mani jewe mbiriza guma hamwe reka nigire muri gahunda sanje guma hamwe wabonye cameraman ahari wamubonye guma hamwe rero fresh man uyu mudemu n'umunyarwandakazi yavuye mu Rwanda umbereza titi bakugenda utangaye nuko titi nonasi mu isoko aha ni Burundi none waretse nkigira naretse sawa ariko ubutinze gato wewe ubaza yuko jewe mperano umuriza ati Jesse mperano mvuye gusuma ikibasa abanyarwanda muva mu Rwanda muje gusuma ivyamwa ngaha birakureba turabe ese waretse wandetse kwimba nakuretse sawa ariko dore turabibasije ngene ndabivuye reka ngwe ninde ukubya hano ugaje ndumunyarusaku ninde ukubya hano turabe basi ibintu mvuye gusuma turabe ibintu mvuye titi basi ibintu mvuye okay reka nigire mu rugo mba sa wagiye kwe reka isoni aha ni wacu aha ni muhira sa asante sana uyu mudemu yavuye mu Rwanda sivyo yavuye mu Rwanda je rero ntazi yuko ngaha yikwegeye urumva ahubwo ngo mumbarize izina
ingumumbarizi izi ego sha uda witwa gute ko mbona uri mwiza gasha wanditse kweli wanditse aha ni Burundi kandi Kirundi n'ikinyarwanda burya nico kimwe titi buriza basi tuyage batweseriye basi tweseriye tuyage sivyo tweseriye basi umva mbwira kandi ushaka kwiyenza ego ne waje gusoma none wanditse kweli ngo ndagufashe gusoma Faxe ingo ndagufashe gusoma ngo ndagufashe gusoma twenda gufasha nise ninde ukohereje hano basi jewe ndi umunyarusaku sivyo kuza ngaha nta kibazo bifise ahubwo we niwe notangara ati waje gusoma gute none cyo bintu maje gusoma wanditse kweli mpaka babaje gusuma iyi soko bayita gute titi aremea bitugana aremea nini me wanditse goma hamwe titi nta kibazo goma hamwe dore wanditse fate badaje uyi je nawe ndiko ndamutwe ko tuyage basi byase tuvyo fata yuko atabantu bahari ngiye abantu nagomba ati ego tuyage aha bahita mu isoko yahe umviriza kwanza kibazo cyambere uranchaka iki jishaka tuyage kugira ngo tuyage nyine abantu abanyarwanda babone ko titi ewana ariko araja gusuma bintu biriko bigenda uko mu Burundi uzogenda ubabwira ati je narahuye n'umunyarusaku nagiye niwanyu bambwira ngo sihuri wagiye ku isoko iyi soko ya Kinama ndayizi nka mwaramutse naguhamagara gute je ndaguhamagara kandi ifise ama systeme yanje jewe nari nzi yuko uri ngaha mu isoko navuga ati ibarabara ni urabona iyi ni rimwe udacenga uca hari yefo ibayita isoko ya Kinama tuyagere tekereza oya tuyagira hanyene none umva isoni y'abantu titi na abanyarwanda kazi cyo nari nzi uko atasoni mugira se mujya mugira isoni se nta isoni nago nshaka kuvuga tugende mu rugo nushaka kigano nyine apana hano wabonye birato yambaye pax birato nivyo nga mu Burundi wabiguza nga wambaye igitenge munsi y'igitenge hari iki ukeneye no kumenya ibiri munsi y'igitenge se nyene menya ati aje gusuma yambaye yikwije urabona ntambaye se turabe basi ibyo yambaye munsi y'igitenge titi none umva isoni basi tugende mumera ibiyo bamba agubiyo aha n'amabaji usanga wayaguze n'amabarafu byose nta kibazo aha ni mu Burundi urabona yuko ushaka kubingurira yabiguze byose canke byose titi tuyage basi sivyo okay tugende basi tuve hano mu muhanda aho aniho sawa canke tugende basi tugende je ntaki bari gufata yatuje kimya iwanyu batubwiye ati titi yagiye ku isoko ati ntashobora kuja mu isoko mu Kamenge ari mu Kinama aja ku isoko mu Kinama hamuzana mfatirana mpaka isoko y'amateki ye uzobabwira abanyarwanda ati isoko yo mu Burundi urabona n'abantu ingene bakunda nta mu Rwanda baca gufunga urongeye kandi si noneho nkugirene ubungiriki atacungira bamaze gufatwa tugende basi turayaga basumviriza ati jewe ico nashatse ni kimwe sivyo nashatse ubone yuko basi je uko biri kose ataho nshikira ngani mu Burundi ndahazi nka mwaramutse manager umuntu yadutije ikibanza nyene tugufata manager ari he manager asante sana je na mutoyi oya niwe yamfashije kugutora wewe abandi ngabari kumwe oya kura kamera ariko niwe yavuze ati fresh titi mu Burundi rero wabona gute na nibisubizo mfite byo kuguha kubera iki oya turekisha bon tureki ifate basi nkumu easy oya simple fata ko ari simple sivyo fata ko ari simple ngandebe ya fate bajaji basi tugenda ndayiriha wari kwanka wari kuvuga iyo kanka wari kuvuga akareka mubazi ngiye wallahi ubushize unagunyurwa kwe nakubwiye ko nakunda umuntu ntungura jewe ne ivyo umuntu atabakunda none nkubita ibintu mvuye guhaha ngire gute jewe kwanza mbashaka kwanza izi life ingene uba wambaye nivyo vya mbere bindyohera ayo kugumura iswaga agasuko wagahinduye
mutwe hahindutse akundi reka ngire ugire ungiri iki tuyage gusa mu Burundi uhabona gute uzomara iminsi ngahe igamba afite ibintu byinshi yo kubaza uzomara iminsi ngahe mu Burundi icyambere cyo nje kwihahira utumye ngenda ntahashye reba abantu banyuzuye inyuma wagira ngo babonye igitangaza none nturititi ikindi umviriza kwanza ubu se ko ngiye nahashye ibyo nari kumaga guhaha kubera wo windebera ibintu mvuye kuko waje kuto ivyamwa turabe reka si ngombwa ngo turabe basi wandetse mpaka ngurebe basi titi menye basi kintu kimwe uzomara iminsi ngaha ushaka kumenya iminsi mara kubera iki ndanze menye iminsi uzomara ngaha mu Burundi nta minsi mara basi uhabona gute basi uhameze gute nihe itandukaniro ry'ingaha no mu Rwanda itandukaniro subwo itandukaniro navuga ko ari iri uzi si cyiza wenda nabonye hano mu Burundi hano ibintu ntabwo bizimbye cyane nka hariya mu Rwanda ikindi hari muva mukunda kandi ikindi nabonye abantu baho bakunda abantu na ini bika aya n'amamoto amabajaji arako ni gute ngaho udandaza gute suma mbona muhereza z'amajana 5 sa ubu burarura ubu nubwo mu by'abagabo ntabwo mbirya hama mani tugende yego nta kibazo bakubonye batubonye amabajaji nga mu gisagara arakora fresh mu Rwanda ahubwo nicyo kintu cya mbere nkunda hano mu Rwanda nta bajaji bafite ngeze hano ikintu cya mbere mba numva hano nashikire cyangwa hano ikintu najyamo ni bajaji ko ndayikunda cyane mu Rwanda ntayihari barazikura nubwo zahaje mu Rwanda zigeze haba bajaji ntizigeze ziba mu Rwanda pase nta bajaji zigeze ziba mu Rwanda nta bajaji rero uzibona nka shasha ego sha urazi ngene zikunda reka ndahamagare ndakurize utahe uri muri bajaji ndayiriha kandi mu rugo nahageze Okay, shaka komereza umunyenga muri bajaji. Umunyenga. Ariko amamoto arakora hari. Moto zose zirakora. Imoto ngaha ahantu hato hanyuma ni 1000. Mu Rwanda nanga. Oya. Aya nyuma ni 400 y'amanyarwanda ubwo. Ndumva ari nubundi ni nka cya gihumbi cy'amarundi kirengaho. Igitoro kirakunze kubura igitoro. Misi mike bakabikemura mu Rwanda igitoro niki. Oya twebwe icyo kibazo nago kihaba ariko hano mu Burundi nabonye hari ikibazo cya bavuga cya essence. Hari ikibazo cya essence cyane kandi nanone imbogamizi mani moto nago zikora amasaha 28 n'aya mabajaji nago ari 24 amakumyabiri cyangwa na 28 no amasaha 24 basi amasaha vuga mu gifaransa cyane oya imirongo harya imirongo 24 okay mu Rwanda mu Kinyarwanda na 24 kabisa ariko nshaka kumbwira abanyarwanda ko nabonye gihagano cya mbere abanyarwanda benshi baragikurikiranye nabonye amakomentari abanyarwanda benshi gira icyo babwiye mu abanyarwanda tubagaruke rama mumori kimwe kabyara ngo ndiki harya ngo naje gukora iki mu Burundi mwagiye muvuga basi bazi niki mbere yo kwandika comment ujye bansekereze uvuga comment ngiye kwandika ifite shingiro iskari nkangi baba ari kuyandikaho bya bimeze bike ntabwo uzi icyanzanye hano mu Burundi ntabwo azi impamvu ndi hano nta nubwo azi titi ninde sibyo ariko kwibutira kwandika comment ukandika ngo titi we nararanye nawe ninde muntu hano nigeze ndarana nawe ku buryo yavuga ngo titi nindane ninde yaje kumfatira akaguru umunsi najyaga he wavuze ngo usigi bavuze ati Murundi yarabugu ni Murundi yabugu Murundi sereka mbanze mubaze bamufatiye akaguru usanga barabibonye okay wabibonye ninde yaramufatiye usanga yarabibonye na Murundi aramubwire gabahungu akuriye ari yacha bibwira abantu ati waje ujya mudemo yari ikini ubwo yari ikinye nawe kwikina ntuzi ko bibaho se kwikina no kugira bavuga gute kwikinisha yari beshyeye basi
yarabeshye niyo mpamvu ingo bajaji je ndakunyisha umunyenga mu bajaji ingo bajaji je uje bajaji ariko mu Rwanda ni muri Tanzania ko ari ama bajaji oya mu Rwanda nta bajaji hari wabigize ibi byose ni isyaka oya isyaka nuno musi namubwiye ati isyaka isyaka mureke isyaka mbanze nguhe message ni ingaruka mu Rwanda ufite ibibazo afite ibibazo kuko ubundi si abanezaga mu nagiye kuza ntavuze nta munyamakuru nigeze mbwira ko nje mu Burundi nabikoze nk'ari ibanga none ako waramuseze isyaka ni inshuti yanjye tugende bajaji tugende ni kujya kanga kurya kabiri cyo kujya kabiri nanga ya kabiri rya kane oya inyuma y'intuze barama bibiri mwene wacu sa oyasha igihumbi bana hano kuri karindwi igihumbi indwi harya ni rya kangahe ni rya kabiri gusa aho ndere gato batugende ujye umunyenga wa bajaji abanyarwanda bagira umunyenga wa bajaji n'akarema nawe turagushiramo uzanye igiti nari nakamesha ego urarabucishe kamera ngahana tugende turayaga titi uti rero ugira ujye umunyenga wa bajaji ariko rero tugende mwene wacu ariko rero titi jewe hari ikintu ushaka kumenya none wajino nkande uno munsi uri kurasuma bibaza yaje gukora ikiyaya yaje gukora ikiboyi naje sibavuze ko naje gukora uburaya ariko uburaya ntaja gusuma nkuko oya nyine ndi muri famille tu naje gusura abantu niho naje si hano harya bakata katira hashiri mani we nahuzi kinama ntayuzi naje gusura abantu kandi urabisi uri mu rugo ugomba gukora akazi ntabwo uri umushyitsi kuvuga ngo ngiye ngo nicare nk'inusa ni kweri ki wanka umuntu agutungura kuvumbura ntabwo mbikunda kubera iki ukuntu umeze wahamurungure ibintu byanjye byose ntabwo mba nshaka ngo byose bijye ku karubanda ntabwo mbikunda mba nshaka nyine bikorwe nibanga nyene ujya munsi tukuvumbuye wari wambaye uje nakuze kubona ibiganiro ukora uba wambaye intuze uba wambaye impuzu ngufi sometimes rimwe ariko nga mu Burundi nta mpuzu ngufi ndabona wambaye rampeciye rimwe nibwo nakoze ikiganiro sibyo nambaye ikabutura urumva ariko mu busanzwe harya saha oya nubwo nibuke wacu uri no mu mizirima je ndahibuka ni hajya imbere y'iryo cyo uri kumva rero yaragomba kwambara imyenda y'ubusa umwe amapantaro sava iki ariko nago nakujya bijya bimba ariko rero uri mu mizirima wewe yego ino mu Burundi akabenzi ni kenshi nahanyene mwene wacu nahanga ino mu Burundi akabenzi ni nyama y'ingurube nturakajya fawenge mbere ntware ndebe mu bisatwara reka ndebe nyene fasha gutya agira tware bajayi umba nigiye kuva nanichorea begura imicungwe atwara gute mfasha gutya na ndamubisa oya ntagatemba gazi bafata gute mwereke umubwira ati accelera mubwira ati accelera yazimye hano ntuyakiriza kuri cya kiboro cyo munsi bakiza irakije manzo shike hasi ngoma bya bintu nugushitura nugushitura ni bateri okay tiratware bajaji twara gute fate ya hamba tugende aha ni kurabuke mutenga ure kurire wow ningwa turarekura hariya kwe murire kombona siri kugira ino turarekura kata ndapfuye bakata gute se dukate dusubira inyuma kuranga habo ke kata dusubira inyuma kata turi
ninjye wakase uriya muntu abone ko ngiri kukaza tabeshya ngo bantwaye none kuri ngeze uri muri aya gutya ahura kweka hiyo naho kare ayo mahera ronge ego kabisa Titi nta mukunzi uraronka ino ndewe arakwigihomba ndazi nicyo twayari ko nawe muhe turaya hotra 3 4 amajana 5 kongera haya nanga 5 akira sheri urakoze Titi ahi Burundi rero umusheri wawe ninde ikintu gisigaye ko no kuvumbura no kukuvumbura mu geto nago byo byango umfa atari nawe nabandi byarabanani ntabwo jewe amabajaje umviriza Titi je nta kintu nakimwe conanira sivyo je nta kintu nakimwe conanira umusheri wawe ninde ino mu Burundi Yendi singo mani. Uri singo? Mu Burundi nta musheri ufise. Sino mu Burundi. None sino mu Burundi no mu Rwanda ntawo. Uri siye? Sawa. Mu Burundi musi nakuvumbuye muri ghetto. Sha sinzi nago byabaho. Nivyo konda. Ugenda winyegesha. Neno? Subwo ninde nabangiye gusura ubu kugira ngo umvumbure muri ghetto nibikunda. Ntibikunda ntibizanakunda. Why? Nibyanakunda. Muri umukobwa. So kubandi umukobwa bivuze ko sawa je nzokwikorera akazi kanje rero guys uno munsi jewe Titi nashakse ndamwereke yuko atanu hamwe yoncikira titewe naho woncikira kandi baye tuzasubira ariko basezere okay bye murakoze cyane ndabakunda barundi mwese abanyarwanda namwe ndabakunda kandi ndabakumbuye oya byarangiye ntago nashavuye naba nashavuye nari kwikora ngambe ariko nta kibazo kabisa sibyo ndabakunda cyane nabantuka abantuka mwese kuhaje birabima imbaraga mukomeze mwongere bituze abandi namwe mu nkunda ndabakunda cyane kandi ndabakumbuye sibo banansure bana banagusu bansuye none ubahe utavuga adresse uguma winyegeza bamamagare jewe ndashaka nimero yawe ubahereze WhatsApp ubahe WhatsApp muri commentaire hama uyapana muri commentaire ushire kuri nuza cyangwa wambwire nyibabwire kuri screen ya ni singa harya batanu mwebwe muvuga plus 257 agateranyo muvuga agateranyo 250 karindwi umunani zeru kabiri sibyo niko ari nyinshi nisi sibyo uya habanza agateranyo kode y'u Rwanda agateranyo 250 reka tuvuge mu kirundi sibyo plus 250 aho ni mu gifaransa pito 78 02 81 92 aha nabimenye inimero ni byinshi wabyiba nonande uri kuvugisha igifaransa nonande 92 no 99 99 na 99 99 kabe tuvuge mu kinyarwanda 078 02 81 992 ukabanzaho plus 250 bye bye ndabakunda cyane guys ndakunda cyane behind camera yari Pax Alaba ciao ciao